Muri iki gihe ikoranabuhanga riteye imbere, ikorwa ry'amatelefone naryo rigenda ritera imbere ku rwego rwo hejuru. Aha ni igihe ubona telefone zikorwa zishyirwamo ibindi bintu byihariye ndetse biri ku rwego rwo hejuru. Aha ndi kuvuga flagship. Izi telefone za flagship zino nyine twita ko zihenze z'ibiciro biri hejuru, zigenda zigira ubwoko bwinshi bw'ibintu bigiye bizirimo, ama AI, ama kamera, uburyo zikoze ku buryo zorohereza ubuzima umuntu uyifite. Igihe ayifite akaba afite ibintu byinshi icyarimwe ashobora gukorera icyarimwe. Uyu munsi ngiye kubabwira telefone 10 zifite kamera nziza kurusha izindi kugeza uyu munsi mu mwaka wa 2025. Niba utarakora subscribe, wibuke gukora subscribe kugira ngo tujye dukomeza twungurana ubumenyi mu bintu byinshi bigiye bitandukanye mu buryo bugiye butandukanye. Iyi ukurikiye ni Room Z. Urutonde twarukoze twifashishije urubuga rwa GSM Arena, ndetse nukomeza gukurikira ukaza gutungurwa nuko wabitekerezaga. Uratekereza iri ku mwanya wa mbere ari iyihe? Tugiye guhera ku mwanya wa 10. Ku mwanya wa 10 rero turahasanga telefone yitwa Huawei Pura 80 Ultra. Iyi telefone ifite kamera enye z'inyuma. Kamera yayo ya mbere ariyo iyi dukunda kwifashisha twita normal, ariyo ya wide, ifite megapixel 50, ikagira kamera yayo ya kabiri ifite megapixel 50 yitwa periscope telephoto. Iyi imwe ikaba ifite milimetero 85, ikagira indi nanone ya periscope telephoto ifite megapixel 15, ikagira milimetero 212. Iyi telefone ifite periscope telephoto ebyiri, imwe ifite milimetero 83, indi ikagira milimetero 212. Iyi telefone kandi ifite kamera ya ultra wide ifite megapixel 40 zose, ikaba ifata amashusho ya 4K gusubiza hasi iyo uri kurikodinga videos nyine. Hanyuma selfie yayo ikaba ifite megapixel 13. Iyi nayo ikaba ishobora gufata video yo ku rwego rwa 4K. Iyi telefone ikaba yarasohotse mu kwa gatandatu muri uyu mwaka turimo. Ikaba kandi yarakozwe n'uruganda rwa Huawei Technologies Limited. Uru ruganda ruzwiho gukora ibintu byinshi bigiye bitandukanye, birimo amamashini, tablet, telefone n'ibindi bintu umuntu atarondora ngo abirangize. Ku mwanya wa 9 turahasanga telefone yitwa Xiaomi 15T Pro. Iyi ni telefone ifite kamera 3 z'inyuma, irimo ifite megapixel 50 ya wide, izi twita normal nyine, ikagira periscope telephoto ya megapixel 50 ndetse na ultra wide ifite megapixel 12. Iyi telefone ishobora gufata amashusho yo ku rwego rwa 8K ku muvuduko ungana na frame per second 30 zose, naho 4K ifata frame per second 120. Izi frame per second icyo zigufasha ni igihe uri gufata amashusho uri bukoreshe slow motion biza bigaragara neza cyane. Iyi telefone kandi igira selfie ya megapixel 32 zose zishobora gufata na video ya 4K ku rwego rwa frame per second 30. Ikaba iri hejuru y'amadolari 1400. Iyi telefone ikaba yarakozwe n'uruganda rwa Xiaomi Corporation. Ku mwanya wa 8 turahasanga Oppo Find X8 Pro. Iyi telefone ifite kamera 3 z'inyuma, ya wide ya megapixel 50, periscope ya megapixel 50, ifite periscope ebyiri, ifite milimetero 75 n'igira milimetero 135, ndetse na ultra wide ya megapixel 50. Ishobora gufata ama video ya 4K kuri frame 60 per second. Iyi telefone kandi ifite selfie ya megapixel 32 ishobora gufata ama video ku rwego rwa frame 60 ku isegonda. Ikaba ifite agaciro kari hejuru y'amadolari 1349. Ku mwanya wa 7 turahasanga telefone yitwa Honor 7 RSR Pouch Design. Iyi ni telefone yakozwe n'uruganda rwa Honor Devices Limited. Uru rukaba ari uruganda rwahozwe rubarizwa muri Huawei mbere y'ibihumbi 2020. Huawei yaje gufata icyemezo cyo kuyigurisha ku byitwa Shenzhen Information Technology kugira ngo rube rwasigara. Iyi telefone rero ikaba ifite kamera 3 z'inyuma, imwe ya wide ifite megapixel 50, ikagira periscope telephoto ifite megapixel 200 ndetse na ultra wide ifite megapixel 50. Izi zombi zishobora gufata ku rwego rwa 4K video ya
frame 60 ku isegonda, naho 2K frame 240 ku isegonda. Ifite kandi kamera ya selfie ya megapixel 50 ishobora gufata video ya frame 60 ku isegonda. Urumva ko ni imwe muri telefone nziza nayo. Iyi ikaba ari telefone yasohotse muri December mu mwaka wa 2024. Urumva ko imaze igihe, ariko nubwo imaze igihe iracyari muri telefone zifite kamera nziza muri uyu mwaka. Ku mwanya wa gatandatu turahasanga telefone ya Google Pixel 10 Pro XL. Iyi ni telefone ifite kamera eshatu z'inyuma ya wide periscope telephoto ifite megapixel 48 ndetse na ultra wide ifite megapixel 48. Iyi telefone ishobora gufata video ku rwego rwa 4K ikoresheje frame 60 ku isegonda ndetse na 8K ikoresheje frame 30 ku isegonda. Urumva ko ari ngombwa kugira ngo ize muri telefone zifite kamera nziza muri uyu mwaka. Iyi telefone kandi ifite selfie kamera ya megapixel 50 ifata video za 4K kuri frame 60 ku isegonda. Iyi telefone yasohotse mu kwezi kwa 8 muri uno mwaka. Ikaba yarakozwe n'uruganda rwa Google Incorporation nkuko musanzwe muruzi. Uru ruganda rwa Google rurazwi, ngira ngo n'umwana ukivuka aba aruzi. Izi telefone zikaba ari zimwe mu ziri gutera imbere ugereranije n'ibihe byashize. Zikunzwe n'abantu benshi muri iki gihe. Ku mwanya wa gatanu turahasanga Sony Xperia 1.7. Izi ni telefone zikorwa n'uruganda rwa Sony rwahoze rwitwa Sony Ericsson. Ikaba ifite kamera eshatu inyuma, iya wide ikaba ifite megapixel 48, hanyuma telephoto ikagira megapixel 12, naho ultra wide ikagira megapixel 48. Iyi telefone ishobora gufata video za 4K kuri frame 120 ku isegonda. Hanyuma selfie yayo ikagira megapixel 12 zifata video ya 4K kuri frame 60 ku isegonda. Ikaba ifite agaciro k'amadolari 1300 arenga. Ikaba kandi yarasohotse mu kwezi kwa gatandatu uyu mwaka. Ku mwanya wa kane hari Galaxy S25 Ultra. Iyi ikaba ari telefone yakozwe n'uruganda rwa Samsung. Iyi telefone ifite kamera enye inyuma, ikaba ifite iya wide ifite megapixel 200, telephoto ya megapixel 10, periscope telephoto ifite megapixel 50 ndetse na ultra wide ifite megapixel 50. Iyi telefone ishobora gufata amavideo yo ku rwego rwa 8K hifashishijwe frame 30 ku isegonda ndetse na 4K hifashishijwe frame 120 ku isegonda. Iyi ushobora no kuyifashisha uri gufata amashusho ya filime cyangwa se y'indirimbo mu buryo bwa cinematic, kuko frame 120 mu isegonda za 4K ni nyinshi cyane. Hari n'amakamera y'ibitangaza atageza kuri uru rwego. Ifite kandi selfie ya wide ifite megapixel 12 ishobora gufata video za 4K ku rwego rwa frame 60 ku isegonda. Iyi igiciro cyayo ntabwo kiri hejuru cyane kuko kibarirwa mu madolari 850. Ku mwanya wa gatatu turahasanga iPhone 17 Pro Max. Iyi ni telefone isohotse vuba mu kwezi kwa 9, ikaba nayo ifite kamera eshatu inyuma. Zombi zifite megapixel 48. Hari wide ya megapixel 48, ultra wide 48 ndetse na telephoto 48. Ikagira kandi selfie kamera ya megapixel 18. Zino kamera z'inyuma zishobora gufata video ya 4K hifashishijwe frame 120 ku isegonda. Ku mwanya wa kabiri turahasanga Vivo X300 Pro. Iyi akaba ari telefone yakozwe n'uruganda rwitwa Vivo Mobile Communication. Iyi telefone ikaba ifite kamera eshatu inyuma, ya wide ya megapixel 50, periscope telephoto ifite megapixel 200 ndetse na ultra wide ifite megapixel 50. Iyi telefone ishobora gufata video ya 8K hifashishijwe frame 30 ku isegonda, igafata 4K hifashishijwe frame 120 ku isegonda. Ifite selfie yayo ifite megapixel 50 ishobora gufata video ya 4K hifashishijwe frame 60 ku isegonda. Ese wowe uratekereza ku mwanya wa mbere hari iyi? Ibuka gukora subscribe kugira ngo tujye dukomeza twungurane ubwenge mu bintu byinshi bigiye bitandukanye, unagezweho n'amakuru nk'aya ngaya. Tudatinze rero kadusimbukira ku mwanya wa mbere. Ku mwanya wa mbere tuhafite telefone yitwa Xiaomi 15 Ultra. Iyi ni telefone yasohotse mu kwezi kwa kabiri muri uno mwaka. Imaze iminsi ariko iracyari ku mwanya wa mbere kuri telefone zifite kamera nziza cyane rwose nta kushidikanyaho. Iyi telefone yakozwe n'uruganda rw'abashinwa rwa Xiaomi Corporation.
ikaba ifite kamera enye z'inyuma. Kamera iyi ngiyi dukunze kwita normal cyangwa se iyi ngiyi abantu benshi bakunze kwifashisha iyo bari gufotora bisanzwe, ifite megapixel 50, iyo yitwa wide, ikagira telefoto ya megapixel 50, ikagira kamera ya periscope telefoto ya megapixel 200, ikagira kandi kamera ya ultra wide ifite megapixel 50. Iyi telefone ifata video ya 8K kuri frame 30 ku isegonda, naho 4K ni frame 120 ku isegonda. Urumva ko ni telefone y'igikomerezwa, nayo ishobora kwifashishwa mu gufata amavideo asanzwe, haba mu mafilime cyangwa se mu kuri coding ibiganiro cyangwa se ibindi bintu, kubera kamera nziza yifitiye. Iyi telefone ifite selfie ya megapixel 32, ikaba iri mu bwoko bwa wide, ifata video za 4K hifashishijwe frame 60 ku isegonda. Iyi telefone ifite agaciro k'amadolari arenga 1400. Ese wowe ukurikije ubunararibonye bwawe ubona ari he telefone bundi yagakwiye kubijya ku mwanya wa mbere muri izi ngizi cyangwa se mu zisanzwe uzi, niba hari izo waba warakoresheje? Nakubwiye ko uru rutonde nakoze nifashishije urubuga rwa GSM Arena, rusanzwe n'ubundi rushyiraho ama specifications y'amatelefone agiye atandukanye y'ubwoko bwose. Wowe ubona ari iyihe bashobora kuba baribeshyeho kuba bashyira ku mwanya wa mbere? Wibuke gukora subscribe. Komeza kugira ibihe byiza. Wakoze kubana nanjye.